Haka step jong khat South Rik Yoyong Arja Arpusan ke District Executive Force Jonkibor Pulit ke East Jaiñtia Hills District na ke jing isuba badan ke jing Khaïi drugs kilabat ya ke wei ke baik ke badan ya registration number AS11X Arprai wei kendai Nongsning. Unongnya kena ke baik latip kerteng kumu bisal riang obadai na palai panji TE Kacha District ke jela Assam. Na ke jing tala CU lalap syuar arsong kisuba jing di penbuan bat kam hadir lalap sa shipau song bat hadir ke jing tes lalap baudiu ganja marijuana ubakia shipau kilo. Ki Pulit kila kem no yau new brew bala register muka duma persya IU haki kendon bape ke NDPS Act bat ke jing toket kadang ya chakman. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.